Parlok nongpo, pijinjar haying, hadukan, ne hajkatre jongpi, pun karo water supply, ngin penpoi ke kabakut, kababang bat kabasinyam. Pun hau number, pranyo saunot henriu nyolai. Pun sepi penpoi bai, hajing pima, dukan pima, jakatre pima, penpoi bet ise. Naga jing nang ya kiski syaka jing poi ke por banjit ya ki nong mikmat pajba sa district council lane ke election MDC ka jing pen kre jong ki kertong ye khod election ro kala nang ya chachat henry ka wei na ka ba compare na ka jing pen kre election ha kening snem manwan le se kan compare ka baja ha umroi constituency haribhoi district kata kalong bagi nong kersan jong ka parti VPP kila pensana ya ka office trekam ya u kertong ye khon election MDC ke VPP na umroi constituency uba isne hing kani aging kaba perlong kum ka office bansyong ye kendu briu uba isne hing kadai ya kabala shana ha ksenong lum shopping bhoi rembong kabahap hapo kadong pom krab kajing temu jong kinong kersan kalong ban pensuk yau kertong ye khon election ban ye kendu ye ki pajba bat ka pensuk ru ye ki pajba ban ye kendu yau kertong habai keren ban uba isne hing halor kene kajing pensina ying lanek office terikam jong u kum kertong ye khon election ulong baushim ye kene bagade kajing ye jong ki pajba bat ong bakane kamdei tangga ying jong ushimen henry kan debet jong poi ba bat lada unwan hak jing job kum MDC kane ka ying kan trekam baro silenter hak jing long MDC bat ban pendenkam kum ginong yalam bat kinong kersan jong ka parti VPP la ban kedau khendiat bau ba isne hing haswa bon penyeso sya ka parti VPP ude wei ubala pensna ying ha keleng gi jaka sya ki long ying long sem ki baban ka duk ka jenjar bat ubaju no senyang bahan de ki kam le isne kabala badong baka kerteng jong u kabut rengki bha bat ki kam le isne jong u hakeleng kabaka jinglek pensna ying jong u hakeleng hakene kawat kabamenta kala 1.4 hakebenta jong u ban periang ye kene ying kabala pensna pat da ki pajba nong kersan ban penlong ya office trikam jong u ban penbit penbiang ya kejing penkre ya election MDC kaban salong house nem banwan di Parlok sidong kersan jong ka parti bat kiba kersan yang aru ngai khoblei ka kerpang ipi wei ki balaya prut kesni gaya juki kila prut ya ga por nadu nang step mi sne ga jaka ya ka ban sna ya ga jaka song jathat ka bolong ka office ba ka du por ga ying nga kum kandidat ngamdon gai bersi pi ndai tang ka jingi ber ka jing songu ngai khoblei ipi ki rang ba samla baro bawa nadu kena ke por hadu kena ke khidmat pemerintah ya triskom ya ke banjob kenang ba ngila ban le eki nak mata ka jingkala jongka rib ke bandriu ba hak ni kiski pemerintah bali ngami khidmat kam de tang nak menta bangan job action hade ke jing thu jungi ke long nak jing dum sya ke jing sai kumta hade ke por ka ya pi ya ke ban ya kersan lem kenang bada sem ko jing kesan jong ki pajba sem ko jing kesan jong ki parlok bahing ki basen ki prashnong prathau ki kuru ki kha ki man kaumut ba nganganam la man le
Jangan muslim macam ni. Ni sebut ya ke iba fikir orang bak penyelam. Kami ima pi ya ke jing jing sadin macam konsum rak. Ni wan ya ke jing sungolan. Ni wan ya ke jing sungui. Ni wan man kesan sam kono. Kunda don ka pisa ni wan ya ke jing i. Kumba community kani kapati VPP kan yalam hak jing khod hak jing spa tang kata he nan ai kublai kalong kanang job na kani ka konsum right nginya kitbak kirgan kublai sibur bây giờ trơn lăng cái này cả phi kan tak ban ya sim ya kle ban ya penjeng ya koi na caka ya penduk lang kum ke office jong ke parti ra namar balai bangi ya sim ni kan bentah kum bagi tip kau kandidate jong ke parti ra kau konsensi don ke office nanti nak cerong kam pasem national office namar kita dekat ini dekat men ngoburom dekat ngobli yemi lang kum kere orang ba ban simpenta ban tei ban penjengi kene gejing ke barang ke office ke parti nyawan nak man ngobha yemi ne gejing kesen kinang kitau ban peni bagi don ke klik bagi don ke channel ya kuat parti kalahan ni penpau bagi kersian ya udah ke bagi peni dekam nomor kata ai kublai ya pi baro pi lokicor nadu ke orang ba sama tongka nong ka thau ibu ya bit biang sim bertalang agak di sini kumne kumbagalong ni kerman ba kane kecil sia jadi kanlong kanduksa kanlong ka wipat ka maska benta ka wipat ka patin wipat kisnong tau tin yo man pek nuksa namar daga buj daga bor ni pendi so kondi ni treman subha ai tang ka sasni ne shat kemen berfoga kumta kani kecil sedikit klik kadai kecil kermen jaga ke parti boy people party ke sembol tongpra ingej kem benang ni sekamat dengan ladap ke parti ki nong tunggu mereka sensi jadi kan tadi senrang samla kumcu ila banwan ya ke office jongka boy people party hangne hapam kret ila bani kendu ikinong trei nong yalam hantam hen for election banwan ban I will same niki bannya nok tilang ai king tip ni ai king benar pemerintah kesini yang ikan di office ke bersama nang bakilok kicor ki bamut ban ai kersian yang lupa di tin tip batin yo banwan songka banwan pengat banwan ai mensim akan kalau pol dan kam nomor ni kon di kum bakalong udai ubasong ka yin sorka te nyim la ban penlong ye kan tinggi kan kan nyelang ka yin untuk sa bat bagi hap tik idalade ban man punya ye ni ko fisla kalau malu malah ndai nilayo ben bu ni kot kisla nilayo ben syong ni berkat jam baro bat kan ni kan long ka burong ko makrau bakat benang isi pon ni di pai ba song sinang to umrei konsensi tin sa nang tip tin sa nang yo ngoi ku bor bat tin sa ai ke nia kersan lang kan teba senrang na kam ta kan election MBC ka ban selection namar tang ai ke tin bok ko yang yo candidate pat ba ini besong kumrei konsensi bat ya ki welu bakin ya snok tilang bani nang bangin pois thong kumba lakti Pidon kam projector ban peni film ni pidon kam projector nak bentaki awareness program jompi pun singi ni ai wai shapi pran nyo lai wei kendai hendru yue ar nyo lai